Danas je 8. mart, Međunarodni dan žena. Aktivisti opštinskog odbora Zdrave Srbije ovde u Obrenovcu danas su izašli na gradski trg kako bi razgovarali sa svojim sugrađankama o njihovom položaju u društvu i isto tako čestitali praznik. Drage naše dame, drage naše sugrađanke, u svoje lično ime, u ime gradskog odbora Beograda, u ime stranke Zdrave Srbije, čestitamo vam Međunarodni dan žena 8. mart. Srećan vam praznik!